خوشه شیرین و خوشه زمان کردی بخوش آوازه لطیف و نازه لطیف و نازه زمان کردی بخوش آوازه لطیف و نازه لطیف و نازه زمان کردی خانیه زمان کردی بیتا فقیه کبرا خانیه زمان کردی بخمل و روشه شیرین و خوشه شیرین و خوشه زمان کردی بخمل و روشه شیرین و خوشه شیرین و خوشه زمان کردی استودیوی TRT کردیه صباح خیر روز باش بینرین عزیز داویه هفته ایروژی بدنگ که خوش بسترانه که خوش بدنگ سراب süt شروب مدس بکر بله بینرین عزیز هر هفته داویه هفته جبوه مجارکه خوش آماده که ایروژی پروگرامامه تیرو تجیه ایرو امه بحثا تداویه فیزیکی و رهابلیتاسیونه بکن تداویه فیزیکی چیه چاوا تکرن کی جان دکتر دکارن تداویه فیزیکی بکن دماغ دلاشیمه ده هستیمه ده ایشک چیبه امه هرم فیزیکی آن ارتوپدیه فرقاوان چیه گلو امه ایرو لسر و مسئله بسکنن وینجی دکارن پرسن خو پیام خو جسر واتساپ اجمره بشینن تلفننامه 0506 657 533 62 جوین نماره ون هر تم پیام خو پرسن خو آنجی سلاوین خوش مره بشینن گلک میوانیم نه هیجا ایرو استودیومه دیه اما به هفره صحبت که خوش بکن کرم خیراتنه بدن میوانیم خوشی فیزیوتراپیسته پسپور اینان کاراکوش اون بخیراتن نوش خیر ببینن چاوی ماما ست باشی چانم باشن اجی باشم گلک سپاس دکم باشی بده اما دست بکن کم سترامبیجه خوشی ناس بکن پاشه دست به صحبت خو بکن سترامبیج سراب süt شروب اون بخیراتن سرچاواراتن bu borun nave ve cana dağlık muhtet beşim. Bu khairatın serçava. Müzikşen Ali Ekber Ergün, Alican Koçer, Saim Ertem. Gelek spastıkım mala baba. Bele bineren aziz ama dest bu sohbet akho bikin le veteriyame amadeye. Kerem veteriya khoji temaşa bikin paşe daviye hafte ve dest bebke. وقت باسولکه موفق آنجی هستین مدیشن گلک جاران ام نزانن ام بچن جم کیجان دکتری آنجی پسپوری. گلو به پسپور تداوی فیزیکی آن دکتر ارتوپدی و تروماتولوژی بکری نخوشی موره. اپرس گلک جاران کتیشه گلک مرو. ایشن جانم فیزیکی بند دوام بچن پسپور فیزیک تداوی جراحی بجی دوام بچن پسپور ارتوپدی و تروماتولوژی. اف باوری راست گلو. تداوی فیزیوتراپی آنجی تداوی فیزیکیش با تفگرداری مروان راحت و بقلیت بکرن و پیشخستن تکرن. اف تداوی هم ایش جان مروان راحت که هم جی قلیت جیان وان زدت که ایجا تداوی فیزیوتراپی لکی تکرن. فیزیوتراپیست کیه و چه دکه؟ هری زده نخوش بکی جانگلی و گازنان دچن فیزیوتراپیستان. تکیلیا فیزیوتراپی و تداوی فیزیکی چیه؟ همان تشته آنه. ری بازن تداوی فیزیکی چنه و چوات سپاند. فیزیوتراپی جبو کی جان نخوشیان تب کارانی. تداوی فیزیوتراپی گری نخوش ناستنگ دارته آنه. زاروکن جبدن آخوا هستنگ دارن دکارن چواش تداوی فیزیوتراپی سوده ور بگرن. دو وقت تداوی فیزیکی ده و پیش تداوی نخوش دویل چه بالدار بن. بگشتیش با مروف با آوای کی تندرستی تب بگرن دوی روزانه کی جان حرکتان و چواب کن. دوید کی جان روشان ده نخوش بچن دکتر ارتوپدی و تروماتولوژی. هری زده نخوشیان مداخله جراحی حوجانه کی جانه.
Piştî ameliyatê giringiya fizyoterapîstê çi ye? Di tedawiya fizîkê de şaşiyên rast tên zanîn çi ne? Skolyoz çi ye û rêw rêbazên tedawiya wê çi ne? Bersivên van pirsan û agahiyên din. Tevî şîroveyên mêvanên pispor bi bernameya dawiya heftê wê bê ser ekrana we. Dawiya heftiyê dest pê dike. بله ما دست فکر ماموسته تدی ساخیراتی سرسرا سرچواره هاتی اما ایرو هر گر بحثا تداویه فیزیکی بکن بحثا رهابیلیتاسیونه بکن ایجا ماموسته دما کو ام تیشین جما کو لاشمه تیشه هستیمه تیشه گلک کس جانا سروان تبلیغ دبه گلو اما هرن ortopediye ortopedi o travmatoloji yani beşa ortopedi az bejim anji eме herin beşa fiziki gelek kes vana tevli hevdut ke yani avli berukam dest bi mijara xo bikin berukam bahsa fiziki bikin diseri de kam bejin gelo farqawan çiye farqa tedaviya fizik û ortopedi fizik ortopedi farqa wan bejin beryawij em dikarin besa vê bikin fizik tedavi çiye ortopedi çiye bele fizik tedavi genelde eşi hestiya eşi ubqası insin siniri insin boyuya alikariya dikin yalnız ortopedi heneki alana ve daha değişikti ve ortopedi de mesela eklem divici kesti bunu hestiya divici muan işara uğraşmıştı ben ona işe dikkatinin fizyoterapistçi fizik tedavi doktoru ya ortopedi doktoru ayrıtır evji alanaka değişik her dujiş hev cudane ne olsun hev cudane ona em geri ona hev cuda bakın bu şekli fikir bakın fizyoterapist tamamıyla tedavi uygulamıştı ki yani reçete nanise nekhaşi belli nake او işi doktor vana belirlemiştir. Bunun hareketen vandır. Ama hareket edineklerini tedavi mesela harekete gerektirmiş ve beriya işte ameliyat etmişti ameliyatı. Henekçi mesela eşivan hastiya da siniri de çoka da mesela bejin işte de üstü de heven kulunç mesela de bejin. Kulunca da mesela kası insinde tetik nokta mı diyeceğin hecde hemen pişta insinde lijiye wana yansıda hev zedetir ça evkir tetiklemiş kirin hev etkilemiş kirin ev hemen kulunç çediven ve kuluncu hemen dinin işte fizyoterapist fizik tedavi doktoru belli kedi ve ki ya şa çebiye veya geri van tedavi lazım bikin fizyoterapist ve tedavi hilde anagori xud şey dike dikkatine bir uğraşmıştı benim. Yani em dikarim bejin dema ku em diçin doktoran seriyle nexweşxaneyan didin. Doktorê fizîkî ez bêjim tespît dike, teşhîs dike arastî. Bej ev nexweşî bi te re heye gerek te herî fizîkê. Fizîk bibînî. Divê te herî rehabilitasyonê bibînî. Li wir tedawî bibînî. Ja hînga nexweş serî li we didin newsa. Bu jî ji wan re program tabii em jî program çêdikin, tedavi dikin. Ev tedavici tabii kısmen ya az hoş bol serdisenin mesela fizik tedaviye de genelde insanı felç der baskırven insanı embejin işte ameliyat siniri olan hasar diktiven men nekhaşavan daha bol mesela sürekli zamanı ki pırdı xaza yani işi roje ki veya 5 roja 10 roja 20 roja nine salak çeşme bu şekli dikişine emuyo işi uğraşmıştı ben emiş tedavi antıkın le ev nekhaşe ortopedi doktoru dişine ji ev nekhaşana genelde bistro mehek en fazla dümme yani en bejin dümme dekade dümme şunda emuan tedaviye uygulamıştıkın ona düzdü ben ama ye fizik tedavi ettiğini nekhaşe fizik tedavi gişk fizik tedavi doktoru dişine giş içi dehroja da ya da bistro dümme da nakşine henek sadikşine henek nakşin mesela kulunç nekhaşa kuluncu nekhaşa felci değişiktir mesela o anaki tedavi farklı tabii farklı cüdadık genelde diyeceğim ki mesela fizyoterapist fizik tedavi doktoru ya nine
ya da fizik tedavi doktoru alana ve yakınine. Her dik yakıninin mesela dişti dikim farklı. Doktoru fizik tedavi karara çetera ilaç binise mesela fizyoterapistini kara binise. Ama fizyoterapist kara fizik tedavi beke uygulamayı o nakşa tedavi ona kırna beke fizik tedavi doktorunu kara beke. Hon dermanên ve krem wan jî nikarin binivîsin ne? Krem na emnan isin sadece wanara da fikirin em divijin ki hınt işte binin pej masaj veya Pêşniyaz dikin yani. wanara divijin veya bakın veya nekin wanara gişki program şeklinde belirlemiştik. Ona jana goriwi dinin mesela tişti emcera divin ve bekin veya nekin maleji bedekin cemmeji mesela gerekmiş bir kabinin dinin. Hemiş bir veya tedavi dikin wanra. Gelek fayda ve iş divinin. Yani ne haşime bejim ve gavi gelek dine tıp merkezi hema yüzde yani sedi hafte veya gışk ortopedi fizik tedavi şeklinde deni. Ona kısa süreli. Ona diyecek ki feşti mesela pehte avitya benevan. Mecdi ona da feşter baskına teli henek şikaza buna siniri on yaralamış buna. Bu şekli deni. Ortopediye ama bir uğraşmıştın mesela diz çok kadar ameliyat buna. Çok kadar ameliyat buna protest almış ki ne ki çok o anda bağıvan da vecdem çapraz ba geji o anda. Ona brindar buna da deneyim tedavi o anda ken. Ona ji mesela zu toparlamıştım hemen dikkate rahatım. Zaten hem de xwa. Yani prani mamoste kil seril vedde ki canla xoşten bawe. Nekhaşe pırtene cemme omuz yani ambijin omuz hastası stivan değişin, piştavan değişin çok evan yani ev nekhaş kenardetini ammanla uğraşmıştım. Nekhaşara na tedavi nişandın zaf önemli. Özellikle tedavi nişandın zaf önemli. İster önemli. Mesela evvati tedaviye peşin ya başın hem de vejin. Akut ve kronik dönem diyoruz. Mesela akut dönemi de çıt ekirni, kronik dönemi de çıt ekirni. Akut yani başlangıç. Nekhaşivlo geçtire ne? Eş betire. İçin meheki de mesela diyelim ameliyat bu ve ameliyatın için meheki de çıt ekirni, çıt ekirni. Kronik dümeha derbaz bu piştiği çıt ekirni, çıt ekirni. Mesela muji çıteri de kadının nekhaşa da çıteri belirtkin teli ne yeki çok akuda ameliyat bu ve lediner eğer çok oyda germayı heve eve akute. Sebebi em sar dikadinin buz beneser bu teri tedavi bükü mesela buz kronik tedaviye başın ne kerni kronik dönem diyoruz. Onda buz uygulaması olmaz. Bele. Sıcak uygulama olur. Bele. Ama teri şekli evdekin. Yalnız akut dönemi de germ buna ve şey buna ve sebebi Sıvıya hındır çok iyi insin de derti der eklemiyor. O germdike ki o akut dönemde vejin. Ama ya buzi deneserse ve o sıvıca geri her iki toparlanmış ve. Dayla veji egzersiz adına kerni. Yani dikijan ravşede bun germahi bekartinin dikijan germahi. Mehni ve derbaz bu dümeh derbaz bu piştivi ve kronik dönem divijin hem kronik dönemi bir şey ve germahi uygulamıştıkken. Ev germayı hem eklemi nerm diker, rahat diker, kapsülü de devekirni, xun çuna hatna ve rahat etmiştik. Ve arada o rahat mı şey bu hareket rahat menekirni mesela melek ko diyelim omuza da sıkıntı hava. Ben devekirni bevin binin şekli bezverinin ev germayı ve daha rahat dikerni. Mesela hem kes mamosa demakul bedena avantajı, hassiye avantajın için ava germ. ون ویا توصیه دکر یعنی هر نخوشی هر کو بدنامه ده حسیمه ده ایشه که بیام دکارن هر آوا گرم. نخوشی تنه جمع yani inancı. Yani germahi hiç canı ne başına. Gelek hamasa ketit ve az her mi germavi rında. Germavi. Yani germav mera rınti. Her germav rınti hatta yalnız germav çözümeke kalıcın yine. Ve ani rahat kaçteri germuvate ev doku germdi ve gevşemişti ve ses sinira basınca ve kemdi ve demek ki rahat eşavi de çe
Ev cihaz ama ev işe buna ve mesela vakti dertli devre tekrar diyeceğim de tekrar Bəli, toplamıştık ya. Çok esas sinir basınçtı da çok iş başlamıştık yani. bəli, bəli. Ama rahat etmiştik yani rahat üçüd ve bir rojek ve saatek ve hiç çok bir rahat içi. شاشين هري زيادة الولايات ما تشي ما مستجغيني جرما في أزبيجم يعني نخوشين كتين باوة هري زيادة تشي شاشين وان هنا يعني حتى كتين باوة تشي دكن يعني جانا ام الولايات ما تشتكي صحيح مخاب ما مستا ام خاب خل مديا جواكي تماشا دكن ليكولين دكن ام خاب خو تداويان دبينن Her يعني ام شخرا تداويان دبينن ام وقت دكتور ام خو تداوي دكن şey روش پاش روشام هر کدی چه خرابتر دبی ایجام سری دکتورandın. o işte bir hani normal resmi tedavinin ev tedaviye doktor önermiştik da devejin ve bakın dışevi nava millet khud tedavi ki deviye rahmeti kalkmıştı bir çok abiyakat ne de bu. Ama asa kuyruk yağı sarmıştık veya alüminyum folyo poşet folyo bir sarmıştık de peçan savaşçı sabı دگوبرا نرم نه اوجی گر از تازه باوریا مهات کی او قیروق یا سوا چوکی زفرنده زفش راحت که tabi گرین شکلی وی لسارمش کنج یا د حالینی وی یاخی پی نان دخون خارنا خوا دچه اکلم دا جا که پی فایده وی چه دوه alternatif Leş dervada fayda nakan asla. Ya demek ki devre iş fayda dike. fayda dike tavsiye dikin mesela mamusu gelek kes rune hayvanan bikartine yani demek o eşevan çedbe hınjvan hevir tedin mesela mamusu. Hevir dineser hevir rune zeytun adedin yani cur bir cur tedavi heye. Amjüve gave işte am dikadinin kullanmıştık indi am evtikin kantaron yağı. Kantaron. Zeytinyağı bu seva masajı seva ki o dine kullandırmış ki ama şekli veya mesela embejin masaj çıtarıttık yani henek devin çok iyi masaj kini yalnız çok masaj kirin mesela telini yali kalp da bigri berjir her ya o yanlış ha gericiyer ve bigri yali kalp da her masajı genk bir şekli basmış Taybetmendiye masaj eve. Tabii şekli Jer aliye kalpte. Aliye kalpte masaj ediki seri çoka ve işte deste minsin ve içini giysin ve seri onda başlamış ki aliye kalpte her Seva ev xuna jiri her jori yali kalpte her ev xuna teda biminet ve kireçleme digre nerend ve daha da iltihap yani division em iltihap digre daha. Böyle evci noktaya ke başa yani mamusat başa veya god. Tabii em mesela uygulama dikin ama uygulama çi şekli dikin o zaf önemli. Gene de no millet hani milleti merhud division ya falan kası hakireci bikim ye çava. Falan kas tamam bikir huyra rahat belki hat ama çi şekli kir. O zaf önemli. Hani hatta mesela ki sahabe ki he division division çole da kum hilda ser xandiye gotiye ki ava kum beva av da merkek tibiye bedevi da xadasti xser da xuna da amerika merkişi soyanık bir ve arada ezberet kad veje ki de ser ve bu xun az bir da ezberet ki mahte tane veje az kana bu xun ve kumetek ma av da Cumhurbe av. Av zata da ça vati pişta xoda dedi ça ava kum hilda aynı dua aynı şekli duhuna لين نرى كي قوم نوع دوی işi de işek he azarım cem hiç masum دچا دوی ولا یه خواندی اوه یه خواندی اوه فرقی he Farkı yani. نه تداوی de کرنا işa zaf önemli mesela şekli bir zaferinde yürü az bej mesela masaj ekir ya da seva çok ahmet diştek işekir az bu işi çteri bakım önemli fayda ve zaf önemli tane yanlış bir ki tabi seva fayda bıkartım jeji zarar dedi Yani cana mesela demek sisteme tegirtin mamusa kolunca mı çebe am kopka masaj dikin yani am limal am selil doktora nadın talika veya hey mamusta demek am dest bir damar ki anji belki psikiyatrik kadın de bedename de heye am kopka cida masaj bikin İruz zarara ve hani bu kısmı caz hani bejim mesela hani insan talen her ten devin ki deve piştamada kulun çaya Belledeni her piştavı da ya bezde sikitesi he
Avajı hineki sinir basmıştı ki dıxa işte. Ama hanek işte ni kulunç heye, kulunç dedi ki neti mesela mali bidiklerini rende. Biz zanvi ki ava nekhaşyata kulunca çebiye ya bezesi çebiye. Yani her dakika hev baqadini farklı ve bibini ana gori mesela mali dikari bir tabi masaj bekin mali dikarın mesela division hineki pilpiştamık az rahat bek ve Ben ihtiyarıma cizanın mesela mamosta kolunca bu takıyın. Diyecek her olarak kolunca da bu takıyın. Yani hakikaten bir baketiye kaze masaj bekim. Cemeci de manuel terapi diyecek. Manuel terapi hem vegavici hakikaten beyaz pınar tıp merkezi de uygulanmıştık ki baya bir fayda. Yani manuel tedavi bahsa masaj etkini nasıl bir desta. Manuel terapi hayat. Yani manuel terapi çiye? Mesela insana bir hareketa division ya de denk pişti de dertivatı dişkinin kayropraktik üstü kaşkırın ders severandın işte mana dikin mamosta. Evet, ama bu dikin. Demek ki murav ser medya civaki videoyu nusad bena mamosta dile merav rahat be o denk dert ke ya. O denk dert. Dile merav ditirse jivun ulo nişka ve un çetkin ya mamosta. Ani dikin ve teknik o ve yani evlat talukaya kesen konu zanın bavar dikin pır talukaya ne olsa. Herkes ne kadar? Herkesin veya eğitim mesela özellikle vakti nekhaşı serpişti direjbun üstüvana ben kerni damara ke üstü heye ve be damarı da bejin. Bele. Vasile. Pır talukaya. Pır talukaya. Merav dibe. Zaten ki o damara bıgra. Dibe kubu bese devam önemli. İnsinci etkilemiştik ki tansiyona insinci etkilemiştik. Ama bu geçiş nokta ve üstü mesela çiş şekli begri beki. Avya geri bizanvi ki teknik avı beki. Normalde tabii işte hemen bakırım biz verinin bu şekli ne var. Hatta cemeye ki bayılmış bu şey. Bu atım eğitimi ödedik. Herkes katkı zorlanmıştık ya. Tamarladı da. Bayılmış. Tehlike o şey he. Yani ava işe tabii dıştaki hiç örnek çölü da yani bizanvi beki evko etkiye daha ziyade yani daha rahat bunu içedi ve daha bol fayda içedi ve nizami tabii cihazı aynı bir mekan ev jahiliye yani etkiye fayda zaf değişik. Gel o mamosa demem ki malle mesela piştamete işe anji milimetre işe eş şekli bedenamede heye lem zanu ki hastiye ji hayakam selil doktoram bidin az bejim em malle karın em خوب tedavi bikin anji masaj bikin mesela te bahsa rune kantaron tekir tiştek ku az zanim de bedenamede hücreyan nu dike nefsa rune kantaron ya jbo ruye merevji başa jbo çerme merevji başa tiştek ku az zanim tijid bejin em de masaj anra bir kartin demek ki masaj dikin em bir kartinin sana ve Konya'da zeytinyağı yakici kantaron ya farkı ve çiye vücuda insin de çiçekler bu bazanvin kantaron yağı genelde veya yarayı kapalı yani normalde van doki hujihi be doki beni nudke baya fayda ve heye yalnız zeytinyağı dışı ve rındike yarayı açık hemen zaf rınd toparlamıştık ev şekliye kullanma veya mesela embejim veya emçteri bekadinin ve her nani birbirine düzkirni sadece fark o bizan bir dikirni evji kontrol yağı mesela işte ameliyatı vati birin hatna kapamışkini on birine lehın on birine bağdık yani nudke hoştkava ama zeytinyağı serva cüve serva düzke van farkı ve bizamın avrında mal iştikanı kullanmışken çünkü dıştaki bir zarara fayda ve heye hani işte mesela insanı bizamın ne zaman şeklinde ve ne her insan tıkara kullanmış bu hani sadece ya jinen ducani vanjı tıkarın bu karpinin binin mamosta jinen ducani eku şiir dedin ducani vanjı kullanmış ki zafrında mesela her yani jinen ku şiir dedin anji ducani ne jboku ev krem jidi ben aravanda derbastı ben tıkarın bu karbinin işte ku azanım yani avaj bir şekli evkarında gavati vana kullanmış peki avana bu hücre van tazelendirmiştik yani fayda ve bul heye Bele.
Yani demek ki mali masajek bıkın mamusta. Yani ben hatta got ya kal pel piştan bıkı. Yani ev tiş ne taluka ev ne şaşıya kamazına. Tehlike çi teri çeve. Yani prani bavem mecmaradık o demek ki amzarok bu. Pel piştamek. Jumara bu kalistik. Girani mesela vakti eklemi insin vaka nivi kiloyu insin taşımıştık ya. Bir az 8 kilom 40 kilo dikarım ser bıkadın am pelekim herim bime ya da bime kaşkırni. Veya dikkat bakın. Tabii insana ki bir dikkat ise pişti hani pişti de iş zaten خودی سیستم که ساکری وجود insin da وقتی iş tam zede bu aşırı şiddetlenmiş bu düşecek zani ki tehlike tedvini uçak geri ne ki ama normal hafi tabi hava ki işya yani bekin işte nava yani kari mesela normal insana ki vaka nivi kilo hikemtir iro bejim iro çen kiloyu az bejim mamusta ama ben 6 kilo az bejim 6 az bejim 6 kilo tutkari insana ki 20 kiloyu 15 kiloyu bir deri pil piştam kıyamı cidden ketravşi mansur piştamı bir rahpelik rahat be yani bu şekilde garip كارم بكن يعني من أوكناكن. سنة. إجا ما مست أما هم بحث بكن يعني تداوية فيزيكية تشاوا تكرن أو بيواجوه كتشاواية دكي جان روشة در نخوش لسري الودن. لهين منو دست بكر ما مصين أخت مجلكية مستنا كادن قدر بكن جي سراب süt şurup ve carem ras got ne olsa. Ama serap hanım stana kadın qodar bıkın ama hep ki behna xoşi berdim bena berede keremkin.
نخوشکی پر به حاله gelek spas mala wava dest xweş. Belem devam bikim bi mijara xwe mamostem bahsa tedaviya fizîkê dikin. Te hepkî ji me re behs kir mamoste lê rê û rêbazên tedaviya fizîkê çi ne? Yani dema ku nexweşek tê bawe, bawer dikim bi tawsiyeya doktor tê ne wisa? Mesela. Bi tawsiyeya doktor tê bawe û hûn dest bi tedaviyê dikin. Doktorê ortopediyê û doktorê fizîkê. Fiziki, ye nöroloji, beyin cerrahi, evanaj, telenine kardiyoloji, Bele. evcid karın beni. Dahiliyede jî insan eş embejin vücuda o anda ödem toplamış ve şikliğe ve ev insana jiteni. Meheçka tedavi besa pişteşan nekir. Bele. Az veya da ve konuda işte gidici mi bazım bejim. Kerem kavamos. İro hacamat em devejin ha nava insana da evke baya ti haberdandın ti gotin kirin şekli ve zaf önemli em devejin hacamat semme en erken devin semme hacareki binekirini rında normalde şeş hacareki hacamat insan vücuda xuda binekirini insan eşi viyatına ben zafrında ama insanı mesela pişte uyda bel fete devejin bel fete wan hava fıtka pişte hava mesela ma çen nexaşi xu ve dereci mesela mama xakteri de jmekirin hatta komutana kabul nukar bu rabia biçe göre ve ciddi nani vididane mesela o seroj arayla mesajera xum pişte hilda rabu da pak bu aynı kaydı beri. Devam. Mutun ba alternatifi bi kartînin mamosta li ciyê xwe, ciyê rehabilitasyonê ez bêjim. Yani vak hacamat yûn dikin aneka. Hem dikin. Hem üç dikin. Hacamat özellikle dikin. Evacı mesela bel boyun fıtığı bu zafırın dedi. Yani fayda kötü beji. Hani fayda zaten hemen belli dikeji. Ev insana mesela fıtık genelde normalde bir düzkürünü zafır önemli. Ama hana fıtıkçı hana düzkürüne ona vati ne kadar bir hacamatı ev huni derdori ve kirica pis xuna pis. Xuna zêde bêjin, xuna yani. Xuna zêde dibêjin de xuna zêde bunê jî toksik kan diyor deniliyor. Mesela xuna pis. Ev jî xwatî kaçtiki yere xuna temiz diye dokî pak dike, baş dike, sav rind dike. Ev jî sinîre onarmışlar, rind ve rahat ve. Saat xoş mamoste. Yani mühim bahsa tedaviya fizîkê bikin le doktor Abdurrahim Gözen li hevyameya mamoste jwane bi geredana zindî eme hin agahiyan jî jê bistênin. Vakatî jî zanî yani ortopedî jî aliye cerrahi ve aliye tespitkirina nexweşiyan de aliye teşhisan de beşeke gelekî giring e. Hûn tedavî dikin ew jî piştî tedaviya ortopediye nexweş serî li we din. Îca di kîjan rewşê de doktor diçin beşa ortopediye kam joya jî ji Abdurrahim Hoca bipirsin. Mamoste merhaba, tib xêratê. Abdurrahim Gözen, pisporê ortopedî û travmatolojiye. Merhaba Ayşegül Hanım. Hûn çawa başin? Em başin gelek spas dem baş ji were jî stüdyoyê jî Strambêj û tîma orkestrayê jî û hevalê înan jî merhaba ji were tevdiram xêr û selametî. Gelek spas mamoste. Mamoste înan jî ji me re behsa tedaviya fizîkê kir mamoste. Di kîjan rewşê de divê nexweş tedaviya fizîkê bistînin kengî serî li wan bidin. Lez veya jî merak dikim mamoste gelek nexweş ewilî tên bawe, ewilîkî tên ewilî diçin beşa ortopedî û travmatolojiyê. Paşê piştî ameliyatan piştî tedaviya we îca diçin ba fizîkê, tedaviya fizîkê distênin. Îca ez veya bipirsim ji we di kîjan rewşê de nexweş serî li we didin. Serî beşa ortopediyê didin. Belê beşa ortopediye û fizîk tedaviye weke xwişk û birayê hevin. Fizîk tedavî bê ortopedî û ew beşêdî weke bijîşkê mijî û meşkê û nörolojiyê bê hevdû çê nabin. Ev hemû beş hevdû timam dikin. Bê yekê ewadî kêma, kêmasîtê de çê dibin.
Ortopedi liser hasti mafsal û edelê azayê mirov dixebite û li ser wê tedawiyê konservatîv êgom dibêjim bi îlaca yan jî bi cerrahiyê müdahale em dikin. Cerrahiyê ku me kirin tedawiya nexweş xilas nabit. Ji ber ku tedawî ne tenê ji cerrahiyê tê çêkirin, payî cerrahiyê de jî bi esasî jî ji sedî pênceh tedawî tesîra tedawiyê ji bo ku baş çêbibe, sedî pênceh jî li ser rehabilitasyonê fîzik tedaviyê ye. Weke ku birayê înan jî behs kir, fîzik tedavî gelekî mühîme girîng e. Ji ber vê yekê jî nesax êgo têne def me pêşî em meîna xwe dikin, em teşhîsa wa derxina holê ka ev nexweşî wê bi konservatîv yani wê bi fîzik tedaviyê bi îlaca wê baş be an jî müdahaleke cerrahî lazim e em pêşî biryara wê didin. Piştî ku me biryar da eger ew nexweşî cerrahî jê re lazim bêt em cerrahiya wa çê dikin, em ameliyat dikin, lê belê piştî ameliyatê tedavî xilas nabe. Ji ber ku tedaviya mafsal, edale, hastuya ne tenê cerrahiye. Fîzik tedavî jî beşke gelekî girîng e û li ser wê jî em gelekî mühim em girîng bûye dinê de. Piştî me jî nexweş tedavî birîna wa piştî ku hema baş bû em dixwazin ku bi lez yani zû dest bi rehabilitasyonê bikin. Ji ber ku devera ku me ameliyat kir ew mefsalê wê, ribatê wê ewana hişk dibin. Yani em jê re dibe kontraksiyon çêdibêtê de ji bo ku ve hereketa gerî paş ve bistênin dîsa ew jî lazim e ku müdahaleya fizyoterapîsta fîzik tedaviyê bibînin. Saat xweş mamoste. Herî zêde nexweş ji bo çi serî li we didin mamoste hûn kîjan ameliyatan piranî dikin? Belê nûke dewra me weke ku hûn jî zanin millet yani ku emrê wa zêde ne ixtiyar bûne zêde bûne di nav civatê de hûn jî zanin. Ji ber wê yekê jî nesaxê me belê yani ji weldandinê yani ji yeksalî heta ku emir bidin yani bimirin hemû emra de nexweşê me hene. Bes bi piranî bi agleb zêdeyî piştî 50 salî, 45 salî nexweşê ku piçkî hayata ve jiyana wa sedanter bûye. Yani zêde emel kar nakin û ji ber wê yekê jî edelê wa mefsalê wa bê hereket dimênin. Piştî ku bê hereket man jî îce dixwazin ku weke berê, weke ciwantiya xwe bimeşin, îş kar bikin, bes nema karin bikin. Ji ber wê yekê jî nesaxê me agleb piştî 50 salî bi aglebî jî piranî jî pîrek yani jin têne def me. û ji xeyrî wa jî nesaxê me êgo weke ku we behs kir serê bernamê de êgo astengdarê ortopedî ne yani ji ware dibe ortopedik engellî. Hinek ji wexta çêbûne, wexta hatine dinyayê ev nesaxiyê wa çêbûye li wa peyda bûye. Hinek jî piştî qezakê, piştî nexweşîkê ev astengdarî li wa peyda bûye. Ewana jî ser didine ortopediyê eger müdahale cerrahî lazim bit em dikin û piştî wê jî dîse em wa sewkî fîzik tedaviyê fizyoterapîsta dikin. Destê wa sax bê ew jî tedawiya xwe timam dikin û piştî wê jî nexweş siheta xwe, tendurustiya xwe paş vedistînin. Mamoste gelek tiştî Ji ber nexweşiya jî nexweşiyê ixtiyara belê kerem kin. İhtiyara çokê wa û kulemeka wa çokê wa evana em jê re dibe kireçlenme bi Tirkî dibêjin bes bi erebî jî sewefan tê gotin. Yani ew osteoartrit ya gom dibêjin osteoartrit mafsal xira dibe. Ew kirkirka nava mafsal xira dibe ava nava çokê ya nava kulemekê kêm dibe ji ber wê ew hereketa ku berê karî bû bike hewma bikar têne. Piştî wê jî ser didine me dixwazin em ew êşa wa kêm bibe hem ew hereket û mobilite wa berê paş ve bistînin.
ji bo wê jî em nexweşa maîne dikin, em teşhîsa wan em dideynin eger osteoartrit derece wê hene 1, 2, 3, 4 derece 1 du 2 bê em dibêjin ewa hûn divêt îlaca tedaviya îlaca bistênin anti-enflamatuar yani ego H1 em ji ware dibêjin îlacı H1 dermanı H1 em didin ewa piştî ku êşa wa qut bû em divê hûn hereketa bikin hûn edelê xwe bi qewet bikin ji bo ku bar nekeve ser mefsal û hestiyê wan ji ber ku mefsal û hestî bedena mirov de ê statîkin yani ew deverê me statîkin bes edele û ribat yani ew bağ eklem em dibêjin mefsal û ribat û edele ewana dînamîkin merev karê wa bi qewet bikit eger ew bi qewet bûn jî bar zêde nakeve ser pişta merev de û çokê merev de û kulemeka merev ji ber wê jî mesela ev fıtka piştê jî yani em jê re bi inzilax fıtık ew jî agleb ji ber ku edelê pişta mirov ew ji ware em dê paraspinal edele ew edelê wa ji ber ku zeîf dibin bar dîrek dikeve ser dîskê û piştî ku ew dîsk ava xwe wenda dikêt hişk dibe piştî ku hişk bû jî fıtık çê dibe ew fıtık jî zextê li ser sinir ser asab dikêt û paş de piyê mirov çengê mirov destê mirov ditavizin bêqewet dibin û piştî wê jî nexweş derkeve holê Mamosta ji ber te vê got pêşî em teşhîs dikin û pay Belê. dêjim tedaviya wa eger cerahî lazim bê em dikin û piştî wê jî em didine fîzik tedaviyê ji bo ku tedaviya xwe timam bikin. Mamosta te got êdî kilo an jî kirêçgirtin gelek tesirî hestiyan dike. Te behsa ameliyata çokê kir dema ku çokê me de av çêt bi ava zêde çêt bi an jî av kêm de hûn ameliyatan dikin. Hûn vê ameliyatê tavsiye dikin mamosta gelek kes ji çokê xwe gelek gazinan dikin. Ameliyatê dibin lê piştî ameliyatê jî bawer dikin ji bo ku diqat nakin ew êşa wan dewam dike. Yani piranî jî piştî ku ameliyata çokê ez bêjim divê mirov çi baldar be kilo gelek tesîrî dike hûn bahsa veya kir her wekî din divê em çi baldar bin. Belê. Ayşegül Hanım, yani nexweşê ku tên klînîka me tên ofîsa me ji 150 çokê we teşin. Yani ev çok ji ber ku bedena mirov de mefsala ku zêde bar dikeve serî û zêde mobilîta wê heya mefsalke herî mühîm e. Her du çokê me jî bedena giraniya bedenê li ser waya. û dema ku em dimeşin, dema ku em kar bikin, dema ku em rûnin wa biçemînin bin xwe de jî dîse zext li ser çokê me dibe û bi aglebî jî aliyê hundir û ve çoka me ew kirkirka wê dihelê ew osteoartrit çê dibe têde xirab dibe ew kirkirka mabeyna hestûya mabeyna her du hestiya de got xilas bû jî wî çaxî weke hestûkî şikestî çoka me dewamlî têşê. Ji ber vê weke gotê jî got giranî yani wezna zêde kîlo ew gelekî mühîm e. Mirov têne cem me ez dimeyzênim heftê û 5 sal kirine bes çokê we ez dimeyzênim weke 25 saliya ye. û hinek têne defime ez meyzênim emrê we 85 bes kîloyê we zêde ne giraniya we zêde ye ez çokê xwe ez filmek çokê we dikişênim ez deynê xwe dimê de çokê we wekî 65 saliya ne. Ev tê çi weteyê ev tê wê weteyê got ew giraniya bedena mirov çiqa zêde bê ew kirkirka mabeyna hestûyê nava çoka me zû xirab dibe û ew kirêcgirtin zû çê dibe û ji ber wê jî giranî mühîm e gelekî mühîm e û di nav tedawiyê de berî goz ameliyat jî bikim ez dibêjim me nesaxê xwe ez dibe gerek hûn va kîloa bidin fîzik tedaviyê bibînin eger bi vana û menfiat nebînin bi şevê ev êşak çokê we bi şevê weşxewê şiyar bikit wî çaxî hûn divê ameliyat bibin. Her êgo çokê we têşin ne lazim e got ameliyat bibin û her nesaxê got ameliyat lazim e jî em nikarin we ameliyat bikin. Eger qalbê we, eger şekerê we, eger donayiyeta we evana müsaadê nekine ameliyatê dîse eger çoka we xirab jî bû bê ez we ameliyat nakim. Em çi dikin ji ware em carna derziya nava çokê we didin ji bo ku êşa we heta mehkê 2 meha 3 meha 6 meha
وری قوت کرن جارنا جی ام در حبی مسکن یعنی اشبری ام ددنوا ام واسو کی تختور فیزیک دکن ام دبیجن دوی ون فیزیک بستنن اگر به فیزیک جی منفعت ندیتن وی چاخی از به مجبور دوی ام جورد بیجن تبدیل المفصل یعنی ارتروپلاستی بلاتینی ام جورد بیجن او کرکرکا گوناوا چوکاوا خرابویا ام وی دو گوهرن بچه به پلاتین کی تیتانیوم ام چوکاوا پروتز دخنه ده و به ازنا خوده پشتی پروتزی روژا یکمین روژا پیشی از واد مشینم جبر چه؟ جبر گو او پروتز نما تهلی گو ایشه به ایشا چوکا خو بحسن یعنی ملت ما پیچکیش عملیات ده ترسی ای گو تین جمعه گو مگو عملیات ده بنا خوجه از عملیات نخوازم یا راستا ایرو هر ایگو رهاوی هیا نکاله و هر ایگو چوکی و تیشید نه عملیاته اف راسته بس هنگشی حقیقتا بی عملیاتی تهر اوروپا تهر امریکا تهر کودریجی کتاب طبی دا یا گوتی گوتن اف دوی او عملیات بی عملیات او چوکی و باش نابن ولو چقاسی مهکی دو مهاجی فیزیک تداوی بستیننجی تختور فیزیکی و دیشه ندفمه دبی هرن عملیات ببن جبرچه دبی çünkü evya tiştik nemayeti de kırk ma beyne hastuye veri de çoke de nemaya az çi bikim jvere fiziki fizik deverke go he xira ne bu be he qanc xira ne bu be ve kare bi parezi ji nexoşiya nihai bes pişti go kırk nema be te hastuye ve halaha bin ve çaxi tu çıqa fiziki jile bike tedaviya fiziki jile bike zahf kim menfiat diva یا باشچیه گو تختور کی پسپور به زانه به و به وجدان به بیجی به ولا اف چوک حوجه عملیاتیه و پشت عملیات جی رهابیلیتاسیون فیزیکی شو او چوکی گو مع عملیات کرنجی گو فیزیکی نبینید دیسا حرکت قابلیتا و کم دمینه جبر ویجی دیس پشت عملیات جی دیسا جبوا عداله و بقوت بکن ام دیسا فیزیک تداوی جواره ام tavsiye dikin. Mamosta gelek spas Abdurrahim Gözen pspore ortopedi u travmatolojiye jbo agahiyente az gelek spas sıkı mamosta tabahsa ameliyat ankır gelek kes şimdi xabın ediş ameliyat antırsın lehri david demaku imkan tınebe demaku çareseri tınebe devem ameliyat şibibin kiloji geleki mühime de ameliyat ande demaku kileyame zedeye bun bavardık bun ameliyat nakhazın bikin ne samamosta ون عملیات شی بکن تداوی کر او نخوش نایز بیجم بله عملیات گو لازم به عملیات نه تشتی خراب عایشه‌گل خانم یعنی ایرو خودینه که کرل دسته کتیه دسته بریا 10 سانتیم 12 سانتیم کرل دسته کت تبه نه ولا از نخوازن دسته موری دروتن اv ne tercih ki ev neki emştena persinci dvem destete bedrun وكي ودريم ببينم في عيشي يعني ايغوتين دبي مثلا چوكان تيشي بس از نخوازم عمليات ببم ياو تمام چوكات تيشي تي نخوشي غاز نخو تي بيشي بس ايغو بريارا تداويه بدي پسپوري تختوري اورتوبيديا فيزيك تداويه نورولوجيا يعني اويا ملتي مجي عمليات هذا ترسن راستا جلك دفراجي مخابن عمليات بي انديكاسيون تينكرين بس اگر عملیات اندیکاسیون عملیات راست وری دانین و عملیات که باش به تجهیزات باش به امکان باش وری کرن جوی عملیات نساغ ما گلک منفعت بینن از توصیه دکم جواره مثلا ج باشور ورجی ج عراق جی نساغم گلکتین نساغ مع عملیات کرنا منفعت خوجه رند بینن باش بینن توصیه دکن هنگ دی دشن جمع انا دبهره تيجي عمليات ببه از عمليات بما از باش بما اما جارنا جي قزا جي تشد بن يعني نورماله مثلا هر ايغول طياره سوار دبي او طياره ناكبي بس جارنا طياره جيت كيفن جبروي كي هنكه جو خرابيك مثلا نباشيك دي عمليات دي ديتيا يكي دخي صد وج اي دورا خور دبيجي ودبي ازبوم والنبن ببي شكلي ملاتي ما جلي ماجن عمليات هذا ترسن بس وكو مجوتش سري قوتنا خوجيم
پیشی تداویا پچوک ام دیدنوا پیشی تداویا هندیک ام دیدنوا پیشی به اشبرا به حبا به درزیا ام تداویه دکن باید فیزیک تداویه ام توصیه دکن اگر جوانا منفعت دید اگر جوانا استفاده کر ویچاقی از به اجنا خوازم عملیات بکم يعني مقابل از فيلم و اماره از عمليات ناكم كي از نخوش عمليات دكم جبروي كيجي اگر نخوش باش بي ولو فيلمي تشقا نخراب جي بي نباشي بي از وي فيلمي عمليات ناكم از نخوش عمليات دكم بس اگر نخوش بي استيشم غازن و گليوي زيده بن وي چاخي دبي عمليات ببن دبن دست كي باشته جراح كي باشته و مركز كي باش كو كاربن ببن عمليات منفعت دي نزرره لبلي بقاسي عمليات جي تداوي جي صدي بنجه جي صدي بنجه فيزيك تداوي جي لازمه بي فيزيك تداوي منفعت عمليات تنيه از بيجي راست بيجي مجوره ساعت خوش ماموست هری داوی ام بیجن دما که دکترای بیج عملیات ببین بیریارا ویا دکتر دده نه نخوش ددن از گلک سپاس که ماموست مالاتا آوا جبو آگاهی انتش با میوانتیاته خاطرت ام بیجن یا وجی جوانه جی گلک سلاف بگرمایی از استودیو وارد شینم از لورم لنخوشخانه لقمان حکیمه دخبتم کنگی جگلی مکی خواست بخوازن ورن بشه ورنجی نجبو عملیات جی بخوازن بشه ورنجی جمه دریه مجوار وکریه از دواملی لبنده وما و بو تندرستیه و آرامیش بو همو گلی خود خوازم جی استودیو ورجی میوانی و استودیو رجی سلاو و رز بمنت خیر و خوشیه ده خالمı Öztekin Çırakman Aydın Çağıştı ona naz bikeyim. بله گلک سپاس ماموسته بله ماموسته دوام بکن ماموسته عبدالرحیم جی قالا عملیاتان کر حقیقتا جی بمپرانی لسر عملیاتا چوکی از سکیدیم تشته که یعنی در دوره خودنم گلک کس ایدیش چوکی که عملیات دبن هناك چوکی آن باش bir havale خورد بیشتر عملیاتا چوکی نبر yani ماموسته جی گفت بیریارا veya doktor dedin ne نخوش dedin يعني هري داوي بريار شخو أنا خوشة ويا تشتكي جداية لجلك كيس اللي صار عملياتن لجوري كافيه خو خبردن يعني يعني دكتور 6 سالان 6 سالان 7 سالان نظام 6 سالان جدو خيرين لسر دبن إشي في بسبوري في إشي هري داوي جي باور دكم بريار آوانه أمنا ترسن يعني دماغ عمليات حوجبه هري عمليات دماغ نافي عمليات درباست ما بيشكي تترسه normal hem insanın ledema havcebet ve ameliyat şibbinde olsa. Gele insan mesela ten divijin jamas tıp merkezi de çok foundation teni hamu divijin mesela bejin ameliyat bevin başvin ne başvin veya divijin doktora ki ameliyatta xu rind bikadine malzeme rind va ortama rind va evad tedavi zafrind va زاره کی گنج 19 سالی ترافیک کازası derbas kırbu tendona çok avya koparmı qatya bu qatya bu gırtımın tailavi de halda peva kırbun avaji gazi hastahanesi rind qadan bun tedavi ke ilk kez yani hayata xuda min tezat şeki saditi doktor gotu avayı kez bir ameliyat etkim İru ameliyata çok avya kırın yani zafrın bu. Yani üye fayda bu. Ayı jaması dıgota insana da ne dersin her ameliyat beven. Khudharın beven. Ama hanek insana işte carna pe nerin beve. Dizvir diveji ki vallahi nerin bu neçin nevin. Kat ameliyat nevin. Ameliyat keri çok anaye. Yek 6 çara ameliyat bu çok akhoda. 6 car. He platin kırbına ne gevda. Hemasa enfeksiyon kapmış girtibiye enfeksiyonu jev çok xerak kiriyor tekrar tedavi divine tedavi de hata heye aviş tedavi divine naxaşi hata naxaşi hata naxaşi heye naxaş xunanere doktorji da nave jamuil tabiste kurutmuş bakın piştivi tedavi bakın ev hatayı saçedven yani ama aviş to bij hemi seva hamu doktorji sa geçerli ne çek sana var. Mesela platin çima iltihap tıgrama mosta pişti ameliyatı. Evet pişti insan xunavi da telin kirişteme hava veya işte xarın teması vanda
pansuman kirina wan da bêjin yarê wan a birînê wan vekirîbûna wan girtîbûna wan wî şeklê wî zaf önemli. Ew enfeksiyon kapmış bike ew wî tekrar gerî wî xûnê değişmiş bikin ya da wî ilaç kullanmışken wî tabîb ne derbaskirinî wî şeklî dibe. Seva wî tekrar tê ameliyatkirinî. Ja wî jî doku kaybı dibe. Mesela wî derî dokuya ew doku derî diçe yapışmışı kemik dibe. Lap bir pe perişan dibe nikare qat ke rast ke bibe bine daha pe adız dibe. Nexaşê sej me du hev dîtin zaf bir zarar dîtin. Yani kesin ameliyata çok iyi dibin mamoste paşe bu tavsiye doktora xwe den bawe. Eri. İşte ev pevajo çava derbastı be yani mesela kesin ku tane eşevan heyet de bawe bavar dikim ev terapiya wan yani fizyoterapi kurttıra nevsa le kesin ku ameliyat derbastığında ev pevajoj bawan direştir an kemtire. Yani ligori çava du gara mamoste. Yani çen seans radjın anji çenme tedavi dibin. Anagori yaşı wî jî değişmişti ve de genç ve telin daha zor dikkate toparlamıştı ve ama yaşlı ve yaşlıyla daha ev çok da ameliyatı vaktine cemet em daha değişinin. Em daha Yani. zorlamıştık ki em demin bira normalde ne gibi kaydı ne gideni mobil division her abi em zorlamıştık ki devintinin sevan eveklem ve rahat beben. Em jlab değişinin. Hatta yak nadir me tedavi divine vallahi her dakika qirini diçe. Legelek gerçi de fikir benim fizik tedaviye masaj yapıyorum her rahat be. Na o masaj ne o hareket vakti ne masaj ayrı masaj fizik tedavi sadece masaj ne masajı bu çok iyi sadece hareket lazımdı ama dikkatinin ki bu ya tam bine girtini bine vekirini ev zorlamıştık ki ya yüz qirini daha artık eşağı da deste eşağı da qirini deng diçe jeri. Yani sakirini kapisterdi. Ev şandına tabi pişti ve şandına rahati çedi ve yani ev seansı işte çıl seansı artık hem bimini ana görüyor yaşamını değişmişti ve. Ev tedaviya fizike mamoste demek kam distinin deme sema çıkayız be tegot ligori amre mereb ligori jinumeji bavardıkım dugare değişmişti ve dugare yani piştukam metedavisten am rahat bun am hatim malakha icra tedaviya ma khalas bu yani pişti demek ki dve ku disa eşe medes bebke yani ev tedavi davi dbe gelo khalas dbe yani gelek ne xaşi khalas dbe gelek şi tuxne persi tekrar jaket dikkate dest pedike. Ama bak insan geri xubin yer. Yani germay, sermay zav dikkat be, stresi, gerginlik dikkat bike. Ja eğer ameliyat şey bu ve ameliyat işte ameliyatı ve ameliyata xu doktor tavsiye kir ona zav dikkat biken. İşte enfeksiyon em dibêjim bran ne kadar enfeksiyon tida ne çene ve enfeksiyonu özellikle dikkat biken. Tabii alana genelde az xu ser rehabilitasyonu bol sekinim. Bağla ilçesi embejin Bağla, Ankara Bağla. Kurtan eradeket ve dere nam rehabilitasyon vekiriye. İro xaqi Bağla yaz dixazım ki wan hizmet ekerin embekin. Em wan jî beklemiştikin birabeni zarê xwe bînin rehabilitasyon jî ya me alana wî viteriye İru insanı engelli raporlu. Rehabilitasyon planı bu astekdaran tekirin. Ne samamosta bu kesin ku bedenavan da astengiye kebe. Eri astengiye heve evici ömrü van da mesela bol devam dike. Yani hatta ömrü van heve ev nekhaşi devam dike. Ve nekhaşici devlet imkan çekene, imkanı hacı çekene rapor derdi keven. Engelli raporu diyeceğim. Ve engelli raporu vatani kayda hocam çetkin. Ona mesref ev hamu devlet karşılamıştık ki hem karşı devlet dana devlet hem hizmeti var adıken. Mama sokhaziyem got tedaviye van çava dikin evajo çava devam dikin. بحسابي بكن اللي بجبوكم جرامة جبالها
dilimin da gırtım Ez de sire şevek lalım Lisser dil dadın alım Tedbiramın da yarim Lisser dil dadın alım Tedbiramın da yarim Tariya şevda çumxar Dil buye tarumar Tariya şevda çumxar Dil buye tarumar Betena bena beyar Tedbiramın da yarim Betena bena beyar Tedbiramın da yarim Tıgula ber benamın Tı evina dilimin Hem derdu dermanimin Ah belaya serimin Tıgula ber benamın Tı evina dilimin Hem derdu dermanimin Ah belaya serimin Hiftüne huyanaye Tırsımı şefsi bene be Likuma roj dernaye Çi bu evli dünyaye Likuma roj dernaye Çi bu evli dünyaya Şevindiriş bila herin Rojem geçtim yanı ben Şevindiriş bila herin Rojem geçtin yanı ben Ezotul bahebin Hatta mırne yare Ezotul bahebin Hatta mırne yare Tıgula ver benamın Tı evina dilimin Hem derdu dermanimin Ah belaya serimin Tıgula ver benamın Tı evina dilimin Hem derdu dermanimin Ah
belaya serime. Halatava saat hoş gelek spas dikim. Bele mamosta beryastran te bahsa astekdaran dikir te got em li navenda xwe piranî li ser astekdaran disekinin tedawiya wan dikin. Hakikaten jî mirovên astekdar divên pir alî wan bikin. Hakikaten jî îşe wan pir zor e. Ji bo malbatan jî zor e, ji bo wan jî zor e. Hin ji wan dema ku tên dunyayê bi astengî tên dunyayê. Hin ji wan paşê asteng dibin, tiştên serê wan. Fakat pişwê jî îca tedavî gelekî mühim e. Cana hin ji wan bi temamî rast nabin, temamî rahat nabin. Lê cana êşa wan kêm dibe. Hin ji wan bêtir dikarin hereketên rahat bikin, bêtir rahetî tev bigerin. Ji bo ku rahetî jî tev bigerin, îca serî li we din. Malbata wan hin ji wan wan tînin bawe. Îca dema ku astekdarek tê bawe. Hûn çi dikin? Tedavî çawa dest pê dike. Te got devlet jî piştgirî dide. Êku raporan hebe. Bê pere bawer dikim li bawe tedavî distînin ne wisa? Pere nadin, evana hemû mesrefê wan gişk devlet karşılamış dike. Pêşî beriya wî hatina cemme tabi tên dibêjin kî nexweşîke me heye em boy vê çi bikin. Em jî dibêjin kî wê nexweşî hani rapor lazım e ne lazım e. Hani lazım bibe em dibêjî kî diçin wî şeklî rapor distînin tenê em dibine rehberlik araştırma merkezi dibêjin. Ewa jî ben baxilî wê dixeftin. Wê derê yazîkî derdixin mesela divê 6 meha ya da salekî hin tedaviya wê heftê 2 saeta hinî bikin. Heftê 2 saet jî mehê dike 8 saet. 8 saeta tedavî heqî wan heye. Em jî wêya hildidin dikin, ew jî tabi ödema wêya jî devlet mesrafê wêya dike karşılam dide me em jî karşı wêya servisê ve divin tînin tedavî dikin. Mala wan racî. He mal hildidin tînine kurumê tedavî dikin, ceka hildidin divine malda. Wî şeklî mesrafê wêya jî ewana qurşekî nadin. Wî terî girişa wî nexweşî dibe. Tabi piştî wêya ew nexweş genelde ya beriya doğumê ya sıra doğumê de ya da piştî doğumê de lê diqede ew nexweşî ya ji qaza derbas kiribe. Piştî qazayê hasareke mezin dîtibe ew hasara tedaviya wêya baya sürmüş dike. Em boy wêya tînin kurumê tedaviye wana dikin, tedavi telin heri pevi tedavi hinekî rahat dibin, em bêjin em ê wana tam pak bikin, ew dibe birda, ew jî ne. Ama en azından pê rahat dibin, hinekî pê hereketê wan zêde dibin, malê aile jî pê re hem fedakariyê dike, hem pê huzursuz dibin, ew aile genelde gişk pê re ça nexweşeke, aile gişkî nexweşke. Ji bo malbatan jî gelekî zor e. Zor. Hakikaten jî îşe wan pir zor e. Xwedê teala sabrê bide wan Xwedê jî. sabrê bide, Xwedê yardımcı wan ve jî wê konî de jî çalışmak ez vê derê Yunus Kılıç Başkanı selama xwe hürmetê xwe dişînim. Xewatna wana cuda hene. Yani zafirin seva wan ser astekdaran. astekdara zaf çalışmê wana rind hene, rind xeftin. Em jî dixwazin wan xewatê wan tiştê imkana bine daxistinê wan imkana em jî pê millet re hizmeteke rin bikin. Ew hizmet boy bala, me bala bû nesîb da tabi kota deket me başvurmuş ki merdeket. Em dixwazin bînin milletê balay re hizmeteke rin bikin. Qapiyê me jî milletê balay re vekiriye, ew nexweşe her zaman dikarin bênê xeberdanê xwe bikin. Çterî dibe, çterî nabe, gişkî zaten jê ra dibêjin. Ya piştî wê jî ewan nexweşana mesela çi tedavî têkirinê. Rehabilitasyonu da özellikle. Dedi nexweşekî sinêrê wana ya hasar dîtibin, yaralanmış bibin. Ewan nexweşana qasê wan em dibêjin yumuşatma. Mesela gevşek bikin. Ji bo qasê wan nerm be, ji bo hepkî vebe. Nerm hevekî vebin. Germe egzersizi dikin, radin rê dibin, ondan sonra hareketi sen masayı bir destek dikin hene, cîranê kullanmıştıkin, yani cîranê ev dikin, bağlamıştıkini.
ev nexweşa haliyle pê heftê du cara vecdahî pê rehet dibe en azdan malê pê sıxintı yaşamış dibe mesela nexweşekî ez çûm wê rojê min xeber da çima hinekî dûre nebirine divê nexweş zef xasilma wî ya zêde dibe pê adiz dibe adizbûna xwe qêrînî dike deng derdixe em jî pê rehetsiz dibin cewî digo eva qurum vê derê vekirina we me rebû nîmetekî hem nêzînge hem em çûne hatine me rehet hem jî ev nexweşa pê rehet bibe ki em jî mal da rehet bibin wî şeklî xeberdan çêbû nexweş tabii erîbekî nexweş zamanla pê alışmış dibe artık wê hayatê wî şeklî derbas dike ama aile sanîn psikoloji aile wî zarî herû çam mirinek berçavê wan çêbe Bele. ewan rasa Hakikaten jî pir zor e. yani zev zor e Yani azbûneke sınaveke mezin e Mezin e, mamostan zav mezin bêjin. e. Bele. wan nexweşa re yani hetî İnce dest mamosta nexweşiyên ku tên bawe nexweşiyên ku mêjiyê wan de pirskek heye ew tesîrê bedena wan kiriye. Mesela em bêjin. herî mêjî Yani ew çawa de yani tedaviya wan jî cuda ye mamos an jî kesek were ku felcê derbas kiriye. Milê wan mesela nagire aliyê çepê Milê wan nagire ji wan nagire. aliyê rastê nagire. ya û da dibêjin tedaviya felcê de jî piştî ku kesek felcê derbas kir piştî tedaviya doktoran ez bêjim piştî tedaviya nexweşxaneyan dema ku nexweş ji nexweşxane derket dibe taqez dest bi tedaviya fizîkê bikir. Piştî demekî piştî 5 meha 6 meha dest pê bikin jî ew qas tesîr nake veya rast e mamoste. felç derbaskirin zamanê pêşî filas dönem dibêjin ew dönema 6 mehê berîn zef Pir muhîm e ne wisa? muhîm e. Dibe taqez dest bi fizyoterapiyê gerî bike. fizyoterapî hemen dest pê bike ki ew wê anî subluksasyon dibêjin yani ew qasî wî ew kejî wî wan gin nerm bûne ödem de toplamıyor. Yani ödem lig qediye girtiye kirişteme dibêjin ew lê digirte baya pir digire Watê wê anî wê şeşmehî da tu wê jî ödemî fizîkî ve derbas nekî piştî wê ahirsizî wan bol çê dibin. Hereketê wan kêm dibin, nikarin rehet herin binî, baya pê rehetsiz dibin. Seva wê felcê de şeşmehê berîn özellikle ser fizik tedavi bidîtin zav önemli. Ewan me benê wan da telê hinek pihti dabêjin. Hinek jî telê çarpma watê çê dibe pê xûn top dike wisa dibe ama genelê wî vî zemanî da bol pihti tê avîtinî tulê nêrî ji beyin kanaması çê dibe sebeba wî jî vê koronayê piştî koronayê insan ilaç İşte korona zêde bû ne wisa? Hûn zêde devîr dayım bivejî nerinde tên bivejî nerinde wî şeklî pê rehetsizî dibînin genelde felç baya zêde bûn hani ew zêde bûna wî jî giş kise koronayê mesela korona xweşiya koronayê piştî wî ya zev zêde bûn Yani nexweşiyên ku aneka tên bawe piranî ji bo kesên ku felç derbas kirine tên an jî di bedena wan de ji berê de astengdariyek heye astengiyek heye tên genel bawe. rehabilitasyonê cem nexweşê tenê payê pir bênê wan da oksijen kêmasî çê dibe Ca xisar li bedena wan de. hasar dibîne ew jî pê hereketê wan kêm dibin qasilmê wan zêde dibin ew nexweşa tenê piştî wê jî insanı felç derbas dikin ew insana tenê ya en du wêra ya sosya ew jî insanê keza derbas kirin felç mabin yara marê wan çêbin işte hestik kestivin tiştevin wê anê de sinêr jî hasar dîte ve ew insana tenê Îca rewşan çawa dibe mamosta pişt ku Rewşan- tên bawe yani genelde kîjan astî tên kîjan astî yani ew ji bawer dikim dîsa li gorî nexweş diguhere lê vê yani rewşa wan çawa pêş ve diçin gelo pêj ve ewa diçin hinekî diçin ama gişk na diştane Namı vê koniyê de meriv ez xwe dixwazim ki ser navê xwe ez ê xeberdim meriv hinekî durust ve Mele. çi ew ê bêjin çünkü ez mesela vê derê bêjim ki na em wana radikin difirînin jî vire şaşiyek nakin jî vire em çünkü ew aile insanı tenê divînin mesela wan zarê wan da ya da aile wî da çi çê dibe
ستری نال چاوه ودنر نه سما واسه چاوه دما ودنر، که جرا و زارک خودینین آنجی حرکت نخوشی کی خودینین پچوک ام بیشم بوی متشتنین اما سباوان چا دنیا و صدقه ده به شادبن رادبن به اوکتبن یعنی mutlu dibin yani ça dünyavan teze ve. پرکی Yani خوش دبن belki sevama tişteki kime veya kıymetsiz ama sevan dünya. بله Tişte saj dibin ye pe pir baş dibin jihana ye pe rahat dibin de çinteni jihana ye pe normal hema ava bir şekli korumuş hem şekli xud devam bikin bir şekli de çin jihana. Yani tam anlamıyla biraz ilerleme olma. Hani heneki yani bir avayı kendine demenin dahi peşine açın. çakajı hayata xuy şekli devam dike. Yani hıcvan jü küte daviya fizike nastinin paş ve için ne samamosta. Vakti Yani en beyajı bu fikir. Yani belki hıcvan peş ve naçın le demaku tedaviya fizike ne binin hıcvan paş ve için. Fizik vatim tedavi nevine avaj her zamanı derbaz divaj avaj geri diçe. Geri diçe geri çunavici vira nerede? Mesela zamanla eski bir şekil değiştirmiştikken kasivi bozulmuştu ve eklemi bozulmuştu ve nereye eklem da harabun çedi ve her roja derbazdı ve pe nerede ve ama fizik çedke fizik nahile ki ava nerede her yak ya diyor ki en nerede buna viş çene ve mesela neyle işe ki diyelim 15 saliye da normal ve 6 saliye de daha nerin ve nerin buna ve heneki dereng dixire. Fizik tedavi en kötü ihtimal yani biz mesela en nerin buna ve düve dereng dixire. Nahile daha zu kötü. Yani nahoşi hapki de sakinine nefsa. Aynı nahoşi peş ve naçı hapki de sakinine bedena merevci rahattır dibe. Rahat ve o insanı bir sadve mesela adız bu vücuda üde çe ve dizvere mesela bir aileci sürekli bir rahatsızlık ya. Hani işahın nişanı aileci de aileci bir rahatsızlık ve vati fiziki bekerini ama işavi derengdik ve ya da baştı ve darındı ve bir ev işe derbazdı ve. Yani fizik fayda bir şekli heye. Böyle. Yani جغيني أصلاً دارم مع مستا أمشي جماعة تماك أسخوجي تخبطتم مثلا دفكرم يعني مثلا أم حتى var canım sen masaya rudnen utxabıtın. Yani bejim runuştun ji pul mühime. Yani o pozisyona runuştun az bejim nefsa. Yani hen insan mesela pır rast rudnen, hen insan pır xo paş ve dibin o rudnen. Evci dibe sedema eşi. Yani canım bu saatten ser kompütere am dixabıtın sistema aynı جیت دمینه از بیشم اوجد به سدما نخوشیان جانا استمتش جانا پشتامه چد به کل سر ماسه دخبتن حتی ایواری جانا هنجوان ساعت نهادس بیتکن حتی ششه ایواری لسر ماسه دخبتن ایجا جبوان تچی توصیه دکی ماموسته برای چی بال داربن yani مروفک چند ساعتا هری زیاده دکاره رونشتی بخبته Runişti saate ve canım hoş birdik. Cana zvat canım hoş birdik. Kaptırmış peki levine evet, peşe saat amrudne. Randaça veya avin şa menfaatı ve zede ya kaptırmış ki her. Ya da jine tişti zorunlu değilin ve bir şeyle bekirni. Hücvan geleki mücürün hakikaten ji karevan zedeye. İnsan vati ve işi de xabatkari ki özellikle seması insan vücut pozisyonu hem de vejin yani duruşa vizaf önemli. Evet. İruş to ağırlık akı bir dise yali ki kuye bir dise her yali ki ya da to ağırlık akı ters bir kuye. Avan zaf değişken her şey zaf farklı. Geri insan vatı runuşt her yali kuji ağırlık aynı bedi şekli ku rahat bunu ku isteri hissetmiştik ve bu şekli bir hafta. Sürekli hareket beke. Mesela bir hafta dahi seması tutuşukayı bir hafta gerinliği vücuda koyacağına arada bir ravi hareket beke ki o vücuda sabit bir sene khuna ve devir daimi bir çavar nasıl? Sebebi insan bir rahatsızdı ve jahane ki tabi veya sürekli seması sandalye khura dıkhına adet da yani dirijdikin sürekli aynı pozisyonu da xabata xodekin sanki tabi mesela bu pozisyon vira ferze. Nasıl ne? Düştükleri değişmiş peki
arada bir ravi hareket peki yere xuda nigi xubaki xub bizverini bibini وی شکل خونه خویی بده حرکت کنی که راحت وی. مثلا ما مثلا أنا كا أزراس سردنم مرام كارب الساعة وصرنا بشي دمك مثلا مرود بطلو خباش فتش أنجي بيم دات كيفن جيري يعني حقيقة مرام نكار بالساعة راست راس شو. ساعتها كين إنسان مثلا تلين. يعني أراست أبا مرام وصل راست روني أراست أبا يعني. أنا يا راست أبا. أبا نه. مرام دوسته ما وصل. دوستینو چه وجی تو کاری مثلا ماسه karşıtta وجی أنا گوری ماسه خو eğer بکی جانش بزوری حرکت بکی جا کبی پوزیشنا خدا. وقتی insan eklemi veya normalde dersi o meytava dersi dedin çıtkın de vecdi 30 dakika 40 dakika. Bele. 40 dakika derbaz bu şunda insan eklemi var yani tutukluk hem de vecdi gırtın tene gırtını. Zarok şu di cida maması seran dikte ser masa dikevin aktum dostu. Şu buçuk inci zarok pasta zarken buçuk tıkım. Amca mesela sistem dışı aliye rastı aliye çepe yani kuvvet şimle kod istedim mera saatler hakikaten jini karar rastrune. Yani kuvveti seyali çepe ya da ya rastı insan ve farkında ve dolayı meliği tevze. Başlamıştık ya deveci tevze burada deveci ki huduske. Yani aslında tevzeyi başlamışken ve sinir artık uyuşmuştu. Yani huduske. Bedename alarm dedi. Alarm dedi. Hemen alarm dedi ve huduske. Ve yani insan haş xubi mine rava hareket beke ev girtina vitti vekirin tevze wiş derbazdı ve bir hat ve insan aslında hakimi xuna geri farkında ve mukabın. Hatta daviyem naçın doktoran mabızda. Anca hatta derek amı beşe koras nakın ez bejim. Aneka mesela hediye havinte. Yani inşallah evarız. Hertim bejim veya mabızda. Le Ankara mukabın rokem radbın ta ve rokem radbın befe. Rokem radbın şiliye. Yani inşallah hava hoş bir hediye. İcame ve haftacı baranı. Yani bir şey de haftadan bağırdık me hediye. Ama bejin havin hat yani. İcam amasa demak havin te am tukhazın kilo bedene am dest bir spor etkin, dest bir verziş edikin. Evci şaşiye kamazına am çilem razzen am spor enakin am dukhun rudnen uradzen am için kar hatta var şu am run iştin am hareket şinakin am aveji venakun le demaku زفستان خلاص تبع دماغو هاوینته ایجام بيجن اما دست به ورزش بکن. دست ایش بکن. ایجام کیجام ورزش بکن ماموسته. کیجام tavsiye ediyor? Tavsiye edikin genelde insan rava yürüyüş beke mesela hani her var o insanı her bir o insana vücuda gerçekten hem yahi khud şevtine kisboy kilo kemasikini rende yürüyüş içi teri mesela bejiner yürüyüş teri insan rahat ve tele 5 dakikada çindi ve valla tamam ama runi sana ni saatteki geri insan roji ni saatteki zidetir her avare ve yürüyüşe beke ki o insana hem beden avida yakış bir şevtandın hani devejin ya mesela bejin şun huyda hatta ev bir huydan çe huydan dedi ev huyji diçe avazede jidi laşemede diçe ne hem pet işte zehirli işte ya bitini bir hatm çedve geri roy ni saatteki bakın bekirni ki peşya xubunun belki xubeden bele İca mesela naxoşen kuten baba mamosta ekun basa astekdar nakım ekun normal mesela ameliyat bune platin texsine çok eva anji kolunca evan hani anji de beden avan da hasta evan teşe derek avan teşe piştik bun tedavi dikin jgayni tedaviya ve bun verziş tavsiye dikin jbovan spor tavsiye dikin em dikin tabi yani plani mu ki jan sporan tavsiye dikin mesela nexaşi çoki xuda ameliyat bibin em dixwazin ki graniya xu bine ser çoki xuda na insan heskî wî kejî wî de grani çıkay bide ser de haqay zû toparlanmıştı ve haqay zû Dehem keşit bejin demak grani detkeve ser çok ama betre beşi pişti ameliyat amerav da tırsacı. Sana da tırsa normalde de tırsinden basmıştı ama vakti grani ne di ser ev doku zorluğu ne ve ne xutup jinaka. Nayin ser havdu. Ha nayin ser havdu ya ki kemik ya da ya haski insin da kejiya da xudit çeksa da ya ki piş çıkay basınç bidi çıkay ser grani bidi ser da
قایزو او دوخو توپارلامیشت که راده دوز دوین ام سباوی جی یورش وقت بکن که یورش دا وقت نگه چپ دیال عملیات و نگه راسته و بلنکن نگه چپ گرانی بده سر هر واره bir şekli dikadinin yürüyüştüne avuk toparlamıştık hem. Yadın eci hani normal tabi dönek dikin naken dili dineri pay hem de yürüyüş bike belki tiştek ve duvatakilin eri sabun kaydaki değişikti için. Çava yani? Dövece hem de rava yürüyüş bike bu terinde her ravare öyle neri aviş tersine lap vay eşamızı da azına kerune ve terune lap berbatı. İşatta lap yak ve dve Yani kesin kalan naxazım bimeşin mamastaj bak Na. bedanavan grane ya. Sana. Nikarim bedanan xoji hildin. Bu sajın naxazım pır bimeşin. İca mesela dibejin roje dve un 10,000 gav dve un bavejin. Roje saateki dike. Roje un saateki bimeşin. Ev şaşiye ke rastiye ke mamasa kes yani herkes dikare her roj saatek bimeşe. Eko çokan da eşeye. Beş bimeşin. Eko ameliyat derbas kirine. Dikarim bimeşin. Ne hoş kişki sanı karı bimeşin. Normal insanek nif saateki meşandın olan zavkışa. Hani bejim beyin her var ne? Zafrında nif saateki ama ev meşandın o işi haya. Yürü mesela ve yavaş yürüme değil. Normal yürüme değil. Tempo. Hani ki tempo herim beni. Hani ki Böyle. Hızlı herim beni. Bu şekli nif saatekirinde. Ama vakitini hedi herim beni. Evji bir saateki hiç dikarın herim beni. Her nekhaşi nikarın uya bikadinin. Nekhaşi hala... Gori nekhaşan du kahrem bejin. Nasıl disa? Bele. Saat hoş mamoste. Ama disa livra behnokek بدن لورا حواله me Şahin nihali Kıbrıs'e. Kıbrıs'e. Vakavunji dizanın Teknofest her sal bajareke teli darxistin. İş salji Teknofest li Kıbrıs'e havale me Şahin nihali vur bendameye. Şahin merhaba. Bela Ayşegül Khan. Merhaba. Jwara. Çava Şahin baş inşallah. Em gelek başın o ebikele cana Teknofest'e li Kıbrıs'a Bakur'un ve gavejê li ciyê Teknofest'ê dîsa jî welatiyan tijabiye pêşa roberên amadeyên gelek giring bû ji bo Teknofest'ê wektê zanî jî Teknofest di cîhanê de di aliyê hişê çêkirî teknolojî û pêşesaziyê de di cîhanê de yekem e vê carê li Kıbrıs'a Bakur hat li darxistin ev jî gelek giring e. Ev roja yekem de gelek meyvanê vê derê hebûn dema ku deriyê xwe vekir ji biçûkan bigir hetanê mezinan ji kalan bigir hetanê ciwanan gelek kes beşdarî vê derê bûn û îro jî ev kolana ku em li wê derê ne balafirgeha Ercana Levkoşa berê bi welatiyan dîsa têrû tijîbiye îro jî meyvanê me heye Ayşegül Khan ez dixwazim berê xwe bidim ki ev Teknofest gelo çawatên li darxistin dema ku ev Teknofestên li darxistin bi tenê proje û bi tenê xewatên girîng nînin bi rastî ji vir de kesê ku ji dil jî dixebitin hene gelo ev dildarî çawa ye ev çawatên kivşkirin ew çawatên vê derê û derheqê wê da mêvanekî min ji Rihayê heye ew jî endamê vê derê û ji dil dixebite Mehmed Raşîd Firat ji Rihayê dixwazim berê xwe bidim ke bira ew ji me re qal bike ka gelo di xewatên Teknofestê çawan e dema ku diçin bajarekî dema ku diçin welatekî di derheqê Teknofestê de çi şixulê wan hene çi dikin ev organîzasyon dibêjin ya ev xebatên mezin hemû çawatê çêkirin em jî bipirsin bera ew ji me re qal bike belê ez berî tu bi xêr hatî خير خذ الوابه صاوبي serî de em te naz bikin tu ji bajarê Rihayê me got ji temaşevanên xwe re gelo ev xebatên Teknofestê çawatên berdewam kirin û giringiya wê îsal jî وەکو ئەم لێ دەرنە لە قبرسا باکوورن تێژ مەرەبەژی چێ محمد شريف فرات از شانلور فياتم لراهاي باجار راهاي سورم لما تهيج وقفيدا ام في درج görev دكن لفر زاروكتن و تيارا سيل دكن و درنا işte keşif دكن سفتح proje وان هنا او proje başvuru دكن کو başvuruya کرن شندا تنور و دره و finale dibinin due finale ra işte kazanmışkense am ödül adını para adını van amna kazanmışken جوا زاروکارا دبی حیالک یعنی جوا حیالا کانن سبا دست با ببینه شرکت کانن جی ایش خابخا شخارا بکن
Em gitsebe vi milleti seve insanlığı tiştî naf dikin û pênce farklı kategoriyane divana giya da kanın yarışmış bin. Hatta heft salî da hatta heftê salî gî kanın yarışmış bin. Li vir Kıbrısê jî sal em dikine riya siftah 65,000 merê hat ziyaret kir va derna. Hîn jî millet erê divas îro teve îro em hesab kirin nêzkî 100,000 merî zêdetir insan hat ziyaretçi olarak ziyaret kir. Honek telebacı gönüllü tên dişkılın, üniversite öğrencisine tên va derna görev dikin. Li vir işte îsal nêzkî 60,000 yarışmacı hebû, 60,000 proje hebûn. و اونا گی علمیش منجوری وانا değerlendirmiş dikin. و تیم بر سیر و تیارا دکن و دلیر کو ترکی چه کریه و دسالی ساون میدا چه کریه چه نکریه. اوا درنا تینه خانه işte لوا در mesela تشتی ترکی چه کری insansız hava aracı. Hem de ben yani teyare bir insan işte TB2 TB3 siftah deneda TB3 ilk defa ku derketi gemi lever peşçave insana insan ten tev resma dikşinin zarok ten dest xapet kin keyf xaşte bin onak zarok ji xal helikopter dikin keyf wanji xaşte ve emgi sebe dixazin ku va zarok na va gence na bira naha da tiştê xaş hobin û bira naha da tiştê xaş çê bikin. وجی وقت مینا جوانی کو وگا ولی و درنه وجی وساکی جدل چون و ایروجی اون بر پرسیارن. اره em bedil da çün sifte em jî em berî em berî şغل em dibên ku em sevdalî hezkirina vî işine em jê hez dikin û tên û ji me re görev hat em hîn kêf xweş bin teve nolê me êk gönüllî me bursiyerê me ewna bê pere bi dil da tên dişxilin ewna jî yardım me dikin em gî teve vî işî dikin hem ama nêzkî 1000 merî bitir tane vî işî re em diwestin. 1000 kes jidil dixebit yani. Erê 1000 kes bi dil dixebite di Kıbrıs'ê de çişkî vasaya nêzkî 6 merî 4 merî valla giş telebene, telebe üniversitene ten lever yardım edikin bedelu u bedelu u be para. Belet xazim yaş bejim ana ev 8 sala ko Teknofest'el darxistin ev cara yazdemine. Çeto? O cara yazdemine jelde Kıbrıs'a Bakur adlı darxistin diş civanın velatiye berad beji çi yani peyamete çi. Yani Kıbrıs bu Kıbrıs evci vatana kime manavi yani hem dixazin ku verji insane verji beremana insane verji hem bevre xuş ku birane em medxas ku em li verji bikin îsal li ver dibe inşallah talî vejî kelî İstanbul bibe sala heştane berli işte Edenê bû li Samsunê bû Ayntab bû li İstanbul bû îsal jî inşallah Kıbrıs û İstanbul'a va imkaneke xweş e yani me digoqey belkî acab Kıbrıs insan hindik werin me qîqe dikir ama me niha nêrî ku milletê Kıbrıs û pir meraklı û tê û vir sêl dike derve behrek Erebeyan wana kontrol dikin pir xerab olga nê şişa insan tene va tişte jî kêfî me xweş dike. Yani dibêjin îsal ev taybetiya ve Teknofestê hişê çêkirî. Ev tê derheqê de bêjî. Yani ser proje diyeceğim. Yani Kıbrıs'e 6 kategori ayrı proje çebun. Lever finalist de hero sunum kırın. Her memleketi finalist, talebi finalist hatin leva derna sunum adıkın. Kıbrıs'e dikin. Civan racı bu tecrübek. Evna cihinle ilk defa hatına Kıbrıs. Hem Kıbrıs'tin hem lever sunum akha kırın. İşte hem ser araştırma projesi hem ser simülasyonu araba vasıtal bir proje xakirin u va derna Kıbrıs kırnavan hin nafam dibêjin ku jmera nahfek ese biraj Kıbrıs ej nahfek abi. Beli maliyavam gelek spas dikin qewet ve jwaraji maliyava. Beli beli Ayşegül Xan vek veji guhdari kir mevanê min der heqê xebatun şuxlên Teknofestê da gelek agahiyên girîng da vê gavê jî dema ku em vê weşanê dikin li asîmanên Kıbrısê balafirên یک و دبیجن ترکی یلدزداری و خینی ویجی او ایهاو و بالفرن بیمرو و شر آسیمان وک مینا کالوگرافی که باش نشانی ولاتیا ددن خینی ویجی چتربازین کو خوش بالفرا دابیجن به bayrakan به آلایان ترکیه و به آلایان قبرس خود نشان دادن براستی او جتن به کولانا اف جی کو امر درنه اف در پاری جوالاتیه کمتر اما هری زیده ولاتی لوی آلینه او دنگ جی زیده جبوی ویجی هم لبرانه دناو روژه دا گلو کو چه قومه کو چه تین چه کرن
در حق آگاهی گرینگ دا امی دیسا به نوچه رنگین بینن سر اکران انترنت کردی ام جه بالا فرگه ارجانا برج ناوین دا تکنوفستی ام جوی داری گوتن جوارا بیلن آیشه گل خان شاین gelek spas dikim mala ava. بله حقیقتا جی اتمسفر که گله کی خوشه نه سمام است. ایرو سه روزه می ام جیجورا دیشوپیرن ام نوچین تکنوفسته چتکن یعنی جن مر زاروک اختیار گله خواندکار پرانی جیج بو خواندکاران فرسنده که مزنه. پروژه خود دبن واندرا نشانی پاسپوران ددن یعنی ایجوا فرسنده که مزنه مثلا دماغ ام زاروک بن تشتن مساتنه ببراستی. مکتب ما پر چتکن نه سمام است تبیراته جی. تبیرامه مج بحری هیکل شدکر. نفسه. زوج رمضانه هیکل خوجه که به زرکا هیکیجی پی yapıştırmış ki sava aşkım bigre. بله. آنها که زاروکن نه حقیقتا جی. Proje falan sunmuştuk. فرسنده وان مزنن پروژه کل تکنوفسته دکار نشانی herkese بدن مالا و نوا ام بیجن. بله مامسته ام دست به مجاره خو بکن. لیسام نابره که بدن. جی سراب خانم ستانه کادون گودار بکن. پاشه ایجاد خوازم لسر خوارن و خوارن پچکی بسکنن. کی جان خوارن کی جان خورک. اجبو حستین مه اجبو دامارن مه اجبو کاسن مه باشترن و بتندرسترن. امل و بسا و مسئله جی بکن. ایجام ستانه کادون جوا گودار بکن کرم کن.
مالا تا آوا ساعت خوش خوش گلک بودم. سپاس دکم خوش. مالا آوا بله ماموستم دوام بکن پر وقت مجینه ما لهری داوی دخوازم سر لخوارن و خوارن جی بسکنم لورا علیم عملیات دبن ام تداوی دبن ام تین فیزیکی به هر اوایی ام تداوی دبن لدوی هندور دجی ام بدنا خو هرتم بخوارن و خوارنه بپارزن نوسا Sana. ایجاز ویا بپرسم جوه کی جان خورک کی جان خوارن و خوارن جبو هستیه ما باشه مثلا دما کم زاروک بون هر تم دگوتن شیر وخون شیر جبو هستیه و گلکی باشه و هستیه و بقواتر به آنجی اسپاناک دگوتن شیناهی اسپاناک. دگوتن Spanakına ki ایجاز پسپور دخو پسپوره خو دخوازم از پرسم ایرو ون وقت پسپور ون چی دفکرن fikrime eve em niha bu zara şîr dine xarnê sivê êvarê Bele. dixwin sewa kemîk hestî wana daha bişidin girvin sewa wê dine xarnê spanak jî tabi insanê zarbûnê deket be piştî wê spanak xarin zefrinde ya enerin cevapke tabi cemmej division serpê girara serpê division zamuya cemmez hayatına Grara ser serpê ha ser u pi bele 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 ser u pi avaj özellikle kolajen din avda kolajen avda heye boy eklemi insin boy hesti insin zavrında Bele. evji baya bir fayda divinin bele memleketime de pire Grara hest şey grara serpê division zam ve derece heye de ve derece bele tabii ne ki daha farklı çetkin ne ki daha değişik çetkin Xarnavici tabii insan yaşı yani ömrü viyahane ki derbaz bu ve rava bu tiştiş bol bu xavici bir zarar dibine kiloyu zede ve özellikle kilo zede bun enek bir adızdıke خارنا خو پای پرجی پیش مثلا وجود خودت تشتی zararlı bir de avitini bol enfeksiyon iltihap paylaştı bol avxarınında yani insan uya roja çen litren bakın mamosta dibejin dün litren nif herkes işteki diveje Herkes ama işteki diveje. tabi dünya insancı hına tıştara boy mu farklı boy da farklı boy evdini farklı her kişi farklı çek nişanda ama roji diviş 3 litre insan avbuğa buyuya fayda karında. İnsanıma hareket egzersiz bulduk ki tabi avuç buyuya da zireye. Yekimdik ki ava hakas dıxaza bike. Pişti veji tabi insan geri xarın ve xarına xu seçmiş ki hani bu şekeri, bu tansiyonu bu kiloyu özellikle bu şekeri, bu tansiyonu zayıf dıştaki önemli haya insan vakti yağlı bol buha yağlı buna ve da karaciğer hem de vejin ciğeri insan pe yağ digre ya gırtına veji şeker üretmiştik ya şeker vakti üretmiş ki vücuda insan birini yüderek paktı ve pe tansiyon değişmişti ve zededi ve telehine kaç kemasçı da bir rahatsız da ben. Karın ve kanun kısmı az hakası bejim. İnsanı tabi dıkhavete sürekli iş bükeci hani tane gelek bu seva dinç bisen de vejam kahve bol bukhan. Dokun tane kahve ne ki cana insan de valla bir şey var sen de çay kimi delize. Acaba seva ki. Ama dinzana ki pek kahve bol karnı çeviye. Xarın ve xarına xudajı geri siniri uyajı ki dengeli bikre mesela zede kullanmışkını kim kullanmışkını dengeli. Mamosta te gavadım basa seru pikir. Ne? Yani divan demen davi de xarna seru pi gelek navdar bu yani herema mecbere de heye. Mecbere de medxwa. Valatı mepre. Ere valatı mepre aliye mezbeji mecbura ku goşt yani hayvandari çizede. Paça diyorlar. Türkçesi paça. Ele paça şeklinde. Dibejin dinavve de kolajen heye. Yani veya bir gotuna kolajene disa navdar bu. Gelek kez gayni xwarna serupi kolajenin vaka derman vaka hab az bejim vaka toze bikartinin. Hin doktor tavsiye nakin. Hin doktor jid bejin pişti umre me be 25
بدنامه کلاژن او کناکه کم دبه هدیه دی کلاژنات کلاژن بدنامه ده خلاص دبه خلاص کلاژن جت تشته کو از زانم جبو چرمه و جبو حستیمه ماده کی گلکی مهمه فایده به فایده یعنی ایجا هون توصیه دکن او وقت توز انج وقت حب ام کلاژن راجن وقتوز کلاژن نیتانی قهوه چای شپاره حبا مثلا تشتکی پی قابوخی هیکا چید کنجه مثلا هندر زارا هندر هیکا دا چید کن هیا بله او حبی سجانه او حباش زفرندن دیجوا کویجی سرپی گرارا سرپی جدا کلاژن زب بوله او کلاژن جی بوی هستی انسان بوی kemik insin zafrında. Özellikle nekhaşı tene cemme çoki xuda ameliyat bune ev nekhaşana genelde tüle dinleri nigi wanda hani çteri bejim eklemi wanda hani zayıfı çebiye ki ev hestiwan hatna nizinge hev bune. Ledaya ev kırdağa hındır da git eritmiş giriye. Ev sebebi kolajen kim bu ve eklemi wan derduri bağı vic zayıftı ben. Vitalit indi yine her da tabii kiloyu etkilemiştik ki o ana bu şekli vatı kolajen kullanmış be ki ev bağı derdori wan çok kemika güçlü dişleri naile zübele bir yine her da bu şekli fayda öyle. Bele mamasa saat hoş pirsek hatiye beriküm programa xodavi bikinim pirsancı biber siveynin Cengiz Tokgöz İzmir'e mesaj ekşan diye دبیجه پروگرام و گلکی خوش در باسته بس گلک سلاوه خوش ورد دیشینم گلک سپاس دکم امجی گلک سلاوه خوش İzmir'e دیشینن و پرساوی او مامسته دبیجه گرماوی جبو روماتیزما گلو باشه نباشه گرماوی me beri programı me haberdar. Em dubare bikin disa mamaste bele. Germavi render bu romatizma buna veririnde yani ev insani romatizma yaşı ve zaf önemliyette ki ve germavi tansiyon çed ve bir tansiyon sıkıntıya ve hava germavi geri dikkat beke romatizma rahat ki hani vücuda insan gevşemişti ve servi siniri basıdıça bir rahat ve ama bir jüver romatizma derbaz diken ne han ve yani rahat ki yani bu demek ki merav rahat be روماتیزم جدویژن هندری خونه انسان دا التهاب ها بگره و التهابی وقتی تو درباز نکی او نکاری گشتی بکدنی رد بکی اما انسان پر راحت و چطوری و باقی گوشمیشته ون قاسی گوشمیشته ون سسینی را باسی کمده و وی تری پر راحتی وی چه و اوجی راحتی چه بونجی قال مثلا çözüme که دائمی نه او yani bir rahat ve sadece eva yani fayda köy şekli de. Leke sen ku tansiyona an hem heye tansiyona an bara baldar bin nefsa geriş katına evki dikkat bakın germa vatı ver hatiye be de tansiyonu ciddi khire bu şey bir rahatsız be yani insan tailiha ben bakar ben daxil ama tüneve خود کنی بود باید میشه بسنه به نرمه yani dve para pırnamin ne vsad her şey bara pırnav avagem de namin bara dikkat bakın dakika 5 dakika ziyadır nikara zaten bir sen nefes nikara aldı üç şahı belli ki hemen hali yürü belli avju خود حسن ne vsad خود حسن bele her davi az xazım pirsakam heye mamusta canan dige merevde çoke merevde çabejim nişka ve eşektet keve مثلا دماغ و نگه خو پیچکه خو دنجور نگه من وصادمینه گله کست بیجنش کماسیا مغنیزیوم و چینکو چدبه لامه چاو زانه بکد بدنامه ده مغنیزیوم انجی چینکو کمه او خسته ام بکارم بچن ل tahlil haldigirin tahlil de divan değeragiş ki denerin çiye çenine magnezyum işte kalsiyum o sodyum ve değer proteine kolesterol ve glikoz oranı var deneditini dikarın lebenerin yalnız sebebi o eşya çok ki huzursuz bacak sendromu deniliyor. Avcı ve eşya çok ki de telinin avuç bağlı sinir stresiydi ve bağlı işte yapıyor insanıydı ve sadece magnezyum ve kalsiyum seviyenine hani sadece avcı bijuye ben kuyna xobnerin yani her seril doktoram bakın hinga terke ve hole ve araya işte izdikhazım bejim ahri tutahi rahme xudeli ve Abdullah Sayan
زاوی savcı sayan akrabi mene بله بله زرپان رحمه خدا قهرمان لیبه رحمه خدا لیوه اوجی پشتی کرونا نکر حسی و چی بو بله وفات کری از وداری رحمه خدا لید خونم وان را جدی وجم سری وان ساخت و ایشالا اوجی اقربی منه انسان باش حیف نجی رحمه خدا وام به انشالله پشتی وی کرونا او ایشا دست پی کریه کی پای پرجی بله قلب کریزی ولت چکنی باوی من خدا جی چی بو خدا شفا بده خدا شفا بده انتی انشالله او کنی دست ده یعنی بله ساعت خوش ما مستم خابن وقت من ما نما برنامه که تری تجیبو بسایا و ون هر هبن gerek spastıkım fizyoterapisti Pıspor İnan Karakuş heri davi mamoste teçi bejijmere Ne? heri davi teçi bejijmere تشتی از دخوازم که پروگرام کرنی و daha خوشون از دکم از زفاج سپاسیا خود کم پروگرام آواز زف خوش بود زف دنگه که خوش باگوتا وکی نیز شکی بجم Malatava gerek spas mamoste Strambeş Serap Süt Şurup Malavava gerek spas Müzikşen Ali Ekber Ergün, Müzikşen Alican Koçer, Müzikşen Saim Ertem Malavava un herhabin gerek spastıkım Bineren aziz me iroji bernama xwe dawî kir sibê dîsa bi mijareka xweş em ê pêş berî we bin xatre we. Parkiz bu salcine berhe sebra